So, good. Yeah. Curious ako sa ano na to Ismering Hoy. Napanood ko to. Nakaraan. Ismering Hoy memes. Ismering Hoy memes. Try natin. Ismering Hoy memes. Kita ko ito nakaraan. Kaya aliw ako sa meme na to Saan ko ba ilagay yung ulo ko? Saan tayo magsisimula? Ito yung original Hello Inday, pila imurit, muwok ka? Mawok ka. Papaklasin natin. Dito pala nagsimula. Unsa na walk sir? Abalo na ka, hehehe. Ismiring huy ba? Ismering Hoy. Kang kinsa man yung papa, certified tiguang manyakol. Di na lang man iingon ang tinuod nga asa man dapit nga kabisayaan ng ismiring huy sir. Na ismiring yabag na taan ni. Ismiring Happens for a reason. Oy. Na ismiring kaon na ka? Ismiring wala para ba? Huy, ismiring kaligo na dito. Ismiring walay tubig, uy. Ismering happens for a reason. So sa ato pakibali ismiring. Kisa man na si ismiring aron ato nang mahus. Word of the day. Ismering Hoy. Gee. Sex or chocolates? Sex or chocolates? Ismering Hoy. Ismiring hoy. Unsa ismiring hoy? Hindi ko na. Ambot. Kami nagpauso na pud ana oy. Ang gusto na pauso. Laban na ba ning ulo nako? Unsa na? Pang ismiring hoyon tamong tanan. Ismiring. Puro sa mo ay Ismering Hoy. Ismering Hoy Theory. Senior citizen. Senior citizen na. Forward mo. Ko ni mo tanawa. Responsible mo diri. Respisong. Responsible. Ha? Is me, I love you so much. Ring. Ito pala meaning nun. Jollibee. Aliw. Play tayo na.